kat ba Cristiano Ronaldo uyai piteng mentep gol na kabenta ka Al Nassr Neymar pan usiam jinge ban yalek kai haka Saudi Pro League haka buat ya ka penalti ru uklem la bantem ni pediang sama bahaya piparogi para loki para jor sa sisen syaki sawayom Cristiano Ronaldo ubadai orang yalek kai jong ka Al Nassr udang yai pen pau ya ka jing tebit jong hadin bo ulala ban penjob ya ka Al Nassr menta kamet da ka wei ka asis bat ka wei ka gol haba pai jaka jing yalek kai padang ka alti Persya ka Al Nassr ke dalam khmat ka minit balai po ar lengba utaliska balai arab tep da Ronaldo bat ka alti kala penyak haja ka minit ban nyeu po kendai lengba Messi jan Ronaldo balai ban shoot ya ka bol lengba ka penalti klem pen leno ai satia ka minit ba pra pun nyeu ka bala penlong sendon ya ka Al Nassr ban khur ya ki lai points lengba ka jingjob ka balong da iwei la ar gol Persya ke alti kabayala kai halaying dakane ka jingjob ke Al Nassr kala keu ka kerdan basau ka Saudi Pro League haba kala yo ban khur kat pra points nagi pratli ki jing yala kai haba pai Persya Neymar ki jing kemilen ti kinong kersian ya haba ulej ban penyaso ka Al Hilal ki klempat urlong satia hadu menta namar klempat yo tep gol satia naga menta ka Al Hilal walau lami madan Saudi kijing yalek kai kabadang penduk musim show ya Neymar ha Saudi Arabia haba menta ka med uklem la ban tep wat ya ka penalti kaba ulayo ban shoot ha ka minit balai punyau ka kanapat ka basngau tenat ka bami na ka jing yalek kai ya pedang ka Al Hilal Persya ka Al Shabab kalong bawat la Neymar uklem la ban tep ya ka penalti penban ki gol na ukuli Bali pat Mitrovic haka minit ban reu po pra ban nyeu pun reu kila biang pura ban penjob ya ka Al Hilal da ar lanon lengba ka ka jingjob kala penlong ya ka Al Hilal bandang bat ya ka kerdan banengkong haka Saudi Pro League da ar po points na ki pratli ki jing yalek kai kublai piki para loki para jor tetat hadu bung dia sembiang haka waibat ka video kublai sibun Audio Jungle.